Alam tening ruguna sila panikarema situng Tunduh, tunduh. kaping dua alam penitaw Tunduh anjir, budakna tunduh. kaping empat masa Tunduh berat mang geus gadag. kaping lima ongko Aduh geus gadag aing geus gadag. Alah. Nah anjing jol niup goblok. Jol niup eta. alam tening ruguna sila panikarema Tunduheun anjir, tunduheun ngaji karunya. Lauk papetek, lauk pari, dibawa ka jero imah. Beki getek, beki seri, beki jero, beki ngeunah. Dibawa ka jero imah, dijikeun di keretan. Lah, Beki jero, beki ngeunah, ngeunah. menikeun papereketan. Anjing, beki jero, beki ngeunah, beki pepereketan. Dijikeun di keretan, biasakeun di tomatan. Menikeun papereketan, ngarasakeun kanikmatan. Mantap, lauk pepete ke lauk kepari, naram betek liang tai. Next. Sudah mati-matian lupain alkohol. Ada kawan yang ngajak minum lagi. Bangsat emang temen. Di mana coba rasa malunya? Mana Di coba? mana otaknya? Di mana minumnya? Di mana? Sekarang kah? Sherlock OTW. Sherlock guys, anjir, Sherlock. Sherlock OTW. Waduh. dan dia jadi begini gara-gara dia sampai Jauh dia kemana? kota setia. Aduh, kepleset sambil healing ini mah guys. Next. Yang disangguan. Ayah yang disangguan. Dak saha ya. Kalau ke disangguan mangke. Disangguan. Iya. Yang disangguan cenah. Paidi kosong, Sumardi belum terlihat ya, kosong. Kosong. Sofian ada, Linda, Cek kodam guys, cek kodam. Kodam Nyiblorong ya. Ya. Adiani ada, yang mau penelitian ya. Kamu yang menekan topik ini, menekan topik ini silahkan langsung penelitian kodam ya. Ria kosong, Sabila ada, Wildi ada. Belum ada. Ini guys, ya kita bakal kalau bubur kan ada tim diaduk sama tim gak diaduk ya guys ya. Kalau sekarang nih ada tim Kodam sama tim Zodiak, oke? Coba kalian komen mana tim Kodam, kasih jempol ya. Kalau tim Zodiak bisa kasih bintang, oke? Komen aja di bawah ya guys ya. Next. Info janda bos. POP orang Sunda ngejokes abis gajian. Info janda bos. Anu kuat nongeng lila. Anjing. Erek diajak tanur. Boga duit sakieu ya. Buru, ditunggu infonya. Info rangda cenah anu kuat nonggeng lila anjing geus gajian tah sia eta. Sherlockeun guys. Bere info. Next. Aduh, coba bos, nyamperin bos. Info pergerakan, bos. Info pergerakan, Adakah bos? Nyamperin, adakah bos? Info pergerakan. Adakah bos? Ada meren. Adakah bos? Adakah bos? Aduh, coba bos, nyamperin bos. Adakah bos? Ada meren anyai. Next. Carangcut bergetar. Cangcut bergetar, cangcut bergetar. Carangcut, cangcut. Carang matang, teteh punten ya abah gedenya. Ada nawisan ya.
Cangcut bergetar teteh. Iya, Anjing dagang cangcut bergetar. Coba sareng masang cenah anjing cangcut bergetar parah anjing. cangcut, carangcut bergetar. Cangcut bergetar. Cangcut bergetar. Carangcut, cangcut. Sarang masang, teteh. Sareng masang anjing parah. Sareng masang bonus. Oke guys, thank you yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komennya. Gua Rival Azhar dari Sunda Mecak. Izin pamit dan semoga hari kalian bahagia ya guys ya. Bye.